Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna Katlego Musielele le Mpho Teme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re thube kobo segole ka mmogo ka tshedimosetso. Mogaetso madume tsa thapama eno re di simolola ka gore mogase wa maloba wa radio Setswana Abel Sello Phiri o tlhokafetse ya le dingwaga di le 81. Ba lelapa la ga Phiri ba totofaditse gore mogaka yono wa radio yo e bileng e le moruti o tlhokafetse kwa bookelo morago ga go kubugelwa ke bolwetse jo bo khutshwane. Mokaledikakaretso wa ANC Fikileng Balula a re ke tlotlo e kgolo go keteka botshelo jwa Ngaka TT Tsholo yo o mo tlhalositseng e le mokgaratlhi yo maikemisetso. Balula e ne le sebue kwa moletlong wa go keteka dingwaga di le 100 tsa Ngaka Tsholo kwa campuseng ya Soshanguve kwa Tshwane University of Technology gompieno. Mopresidente Cyril Ramaphosa o mo abetse kabo ya lethoalandwe go ka mo tlotla mo bekeng eno go sa le gale. E ne le kabo e kgolo ya ANC e abelwang batho ba ba nileng le seabelo mo kgaratlhong e leng gore ke kgaratlho ya Aforika Borwa. Today we are here in this occasion to honor Babu Chulo in the 100 years celebration of Babu Chulo. Mr. Mbalula, looking at his legacy and what your movement is currently besieged with, how would ANC members take the legacy of Tate Chulo in order to try and revive the ANC? Mr. Former President Motlanthe speaking there said they were the first to be received by Dr. Cholo on Robben Island, as Dr. Cholo was part of the very first commanders of Umkhonto weSizwe. Yes, these are foremost leaders of the ANC that we honor here today. And indeed, it is a great honor that we still walk with him when he's turning 100 years. I mean, it is what, illustrious, political activism, political dedication, and all of what you can mention about Siaparango. Parlamente e eme nokeng go ntshiwa ga Aforika Borwa mo lenaneng la setlhopha sa Financial Action Task Force la dinaga tsa ditiragatso ya tsona ya matlole e sa namatsheng kana Grey List. Naga eno e beilwe mo lenaneng ka ngwaga wa 2023 mme tshwetso ya go ka ntsha e tla moraga gore go bewa leitlho ka paka e telele mme e tsewa jaaka kgato e botlhokwa ya go tsepamisa gape lephata la naga eno la matlole. Mo pegelong gore ditlamorago tsa tsamaiso e bokoa e neng ya etegela mo dingwageng tsa go tlhotlhelediwa ga ditshwetso tsa puso ke yona e beileng naga mo lenaneng la dinaga tse di sa diragatseng sentle mo mererong ya matlole le ikonomi. Makoko a dipolotiki a dumalana le SARS gore naga e tshwanetse go tswelela go efoga lenaane leno. This decision is a testament to the ANC-led government's relentless and unwavering commitment to reforms aimed at meeting 22 action items required by the Financial Action Task Team, including restoring the integrity of our financial system. We hope we can avoid this sort of drama in the future. We should take a moment to commend the work, focus and commitment of government in getting South Africa out of the financial purgatory known as the Grey List. Kantoro ya COSATU kwa parlamenteng le yone ya kgotse puso ka go samagana le diphitlhelelo di le 22 tsa lenaane la go se diragatse sentle le go netefatsa fa naga e tswa mo lenaaneng leno. This is good news for workers. It means that South Africa is beginning to turn the corner of the dark chapter of state capture and corruption. Go ntshiwa ga Aforika Borwa mo lenaaneng leno go tsewa e le fa dinaga tsa boditšhaba di supa tsholofelo go naga. Go tswa mo lenaaneng leno go solofetse go rotloetsa matsapa gongwe ka peeletso, go bula madirelo a botlhokwa le go tlhama ditiro. Go nyelela ga Manta le mokhadi wa dingwaga di le 50 ka nako ya go sogomana ga letamo la Jagersfontein go tlogetse ba lelapa la gagwe ba le mo matlhagelong kgotsa ba le mo tatlhegelong le go ka tlhoka tsholofelo. Letamo le ne le moepo le thubegile ka molwetse a le 10
ka ngwaga wa 2022 mme batho ba le babedi ba tlhokafetse mme malapa a le 140 a setse a iphotlhere. Matlo a baagi bangwe a agilwe gape ba ba tlhokafaletsweng bona ba bolokile baswi ba bona mme ba lelapa la ga Mokhadi ba santse ba letile go ka netefatsa fa e le gore ba gomotsega. Kutlo botlhoko ya go kgaoganngwa ka dikgoka ga mme le morwawe fa ba ne ba gogolwa ke seretse se se neng se tswa kwa letamong la moepo le go tlogela mme yona a kgaratlhela botshelo jwa gagwe kgatlhanong le seretse. Matlhotlhapelo ano ga a kake a phimolwa mo megopolong ya bona. Paseka Mokhadi yo e le mogatse wa motswasetlhabelo a re mo kutlo botlhokong e seng kana ka sepe. O santse a retelelwa ke go bua ka tiragalo eno ntle le go thubega ka selelo. A re o latlhegetswe ke tsala, mokapelo le mme wa bana ba gagwe. He says he was in the front, the wife was in the middle, and the son was at the back. The sludge swept him away first, and the son was holding the mother. After that, the son said, "Mama is gone." The sludge took her. I just saw her going up, and that was the last time because she slipped out of my hand. Ba lelapa ba santse ba le mo kutlo botlhoko mme ditsholofelo tsa go bona wa lelapa la bona di a nyelela. He says in life, you think of so many things, like where she could be. Maybe she is not alive. Sometimes it's as if she will appear alive. And mostly what he told himself is that he's waiting for an answer from God. Maybe he's the only one who will resolve this, even if he will be dead. Go na le boikuelo jwa gore go dirwe dipatlisiso tse dingwe jaaka go nnile le palo e kwa godimo ya dintsho go na le e begilweng. Khabagare kgetse kgatlhanong le balatofadiwa ba le robedi ba ba lebanweng ke ditatofatso tsa polao, tshenyo ya dithoto le go ikgatholosa melawana ya boitekanelo le pabalesego tebang le tiragalo eno e boela kgotlatshekelo ngwaga o tlang Ferikgong a le 14. Lelapa la morwa le mmagwe bao ba tlhokafetse mo tiragalong ya maiteko a petelelo kwa motseng wa Kessel gaufi le Kurumane kwa Northern Cape la re le gagamaditswe ke polao e setlhogo eno. Sylvia Pule wa dingwaga di le 49 le Philip Pule wa dingwaga di le 8 ba bolailwe ka go tlhabiwa ka mosupologo thapama. Philip o tlhabilwe fa ne a leka go sireletsa mmagwe yo monna wa dingwaga di le 28 a ne a leka go mo petelela. Ka mosupologo thapama, Philip Pule yo neng a tswa sekolong go leba gae o ne a gorogela mo tiragalong e tshosang mo a fitlhetseng mmagwe a tlhaselwa. Philip o ne a bolawa mo maitekong a gagwe a go sireletsa mmagwe. Ba lelapa ba tlhalositse tiragalo e le setlhogo ebile e tshosa. A tsena mapodisi ba berna ba sheba ba tswa ka dilepe da di slepela se se rathang dikgomo ba tswa ka thipa tse pedi mo lefelong leo di tletse madi gore ntlo yotlhe. My heart is broken, and the worst part in kutlwiseng botlhoko, this small boy, why he killed this boy? Why? Baagi ba metse ya Kessel le Glenred ba bothulogile ka bontsi go tla go boloka mme le morwa. Baswi ba tlhalositswe jaaka batho ba ba neng ba itidimaletse. Baagi ba ikuetse gore bosiamisi bo gagamatse letsogo kgatlhanong le molatofadiwa wa polao. Re le setšhaba re ikutlwa re thubegile dipelo, re utlwile botlhoko ka tiragalo e diragetseng mo Kessel morago gape ga engwe ne a diragala mo nakong ya hitileng. Mme re ipona re sa sireletsega. Ga ana rekoto kgotsa tiro epe e busula e tleng a e dira kgatlhanong le monka ene. Phaposi ya gagwe e tletse kagiso, morutabana wa gagwe o lla dikeledi ya sa fetse ha mo gopola. Jaaka Pule le mmagwe ba bolokiwa, molatofadiwa o tla tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya Magistrata wa Motibistad ka mosupologo go dira kopo ya beile.
Setlhopha sa bašwa ba baithaopi kwa Potchefstroom kwa Northwest se tlotlomaditswe mo mafaratlhatlheng a tlhaeletsano ka ntlha ya letsholo la bona la go phepafatsa. Bašwa ba ba dirisang mono wa re tsaya tsela ba tlotlomaleditswe go phepafatsa dikoloi ga mmogo le dikolo le direnke tsa ditekesi, mafelo a boitapoloso ka didiriswa tse di sa lekanang. Ba boloditse letsema go phepafatsa lefelo la bona. Baithaopi bano ba ne ba simolola go manega dikgatiso tsa video le dinepe ba theogetse mo letsemeng le la bona. We have begun with this park that we are standing on right now, and we went from just restoring this park to going to another local park to just venturing into schools, to venturing into cleaning post offices and also taxi ranks as well. So at most we've been really relying on donations. After working or while we're busy working, we'd just shoot some videos and we'd post them on social media. Baithaopi bano ba re ba rotloediwa ke keletso ya go nna mo tikologong e babalesegileng. Re batla go ntsha batšha ba bangata ne mo dontse tse ba di tsubang so go jalo tse ba di tsubang tse ba di etsang ya no gore re kolomake dipleke tse di tshwanang le tseo go re ne re rela ba bana safety. Baagi ba itumeletse le go amogela maiteko a bašwa bano. The community have welcomed it with a positive attitude and ke nagana go ya bereka because it's not only here ke Potche yotlhe. Mokgatlho wa Reetsa Tsela o solofela gore kgato ya bona e tla rotloetsa bašwa go ipela ka ditsa bona. Sentle Englehihi, SABC News, Potchefstroom. Weso sa thapama eno di khutla fa re lebella tse dingwe tsa leleme la Sepedi ka moso SABC2 kana SABC le hae go fitlela gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosegangwe ga jana ke nago ya gore lebele gore ponelepelo ya maemo a bosa.